nadogradnja kose je jedna od delatnosti gde Panjkuć akademija postiže izuzetno visoke rezultate. 10 godina je dovoljno da nadogradnju radimo za užasno kratak vremenski period od 45 minuta. Dakle, za 45 minuta mi možemo od kratke napraviti dugu, od retke gustu, od kose lošije kvaliteta neuporedivo bujniju i sjajniju i nadomestiti određene elemente u boji i koloru. Što se tiče nadogradnje, najčešći slučaj je nadomešćivanje dužine. Dakle, od kratke pravimo dugu kosu. Što se tiče gustine, mi možemo određenim tehnikama 3.12 i 7.11 napraviti opciju gde je kosa neuporedivo gušća, jer iz prirodnih uslova nije klijent mogao da ima gustu kosu. Mi radimo neuporedivo gušće elemente, tako da nakon toga klijent može vrlo lako dobiti kvalitetnu, bujniju kosu, može lako efenirati, može lako farbati i na jedan vrlo komforan način može održavati svoju kosu. Što se tiče nadogradnje kose i njenog skidanja, proces skidanja je itekako jednostavan, znači skidamo ga za recimo 30 minuta. Znači od postavke do skidanja više ne postoje nikakvi problemi. Znači postavljamo je za 45 minuta, skidamo je za 35 minuta. Klijent za sve to vreme ima jedan jedinstven osjećaj, dakle da je dobila na samopouzdanju, da ne mora da čeka 2, 5 ili 10 godina da bi dobila i gustinu i dužinu i što je jako važno, modni trend u vidu kolora i pramenova može biti postignut za samo nekoliko minuta.